Ni umunsi udasanzwe ku isi by'umwihariko ku bakunzi b'umupira w'amaguru kuko ari n'umunsi rutahizamu Cristiano Ronaldo wihebewe na benshi yabonye izuba, gusa hari ibyo ushobora kuba utaramenye ku mateka ye. Ku munsi nk'uyu mwaka w'1985 ku kirwa cya Madeira muri Portugal byari ibyishimo mu muryango wa Maria Dolores dos Santos n'umugabo we José Denis Aveiro, aho bibarutse umwana w'umuhungu bahisemo kwita Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Kuri uyu wa gatatu Cristiano Ronaldo yujuje imyaka 40 y'amavuko. Ibyishimo kuri we n'umuryango we ndetse n'amamiliyoni y'abamwihebeye hirya no hino ku isi. Ushobora kuba uzi ko ari we mukinnyi watsinze ibitego byinshi kuva ruhago yabaho, ndetse akaba afite imipira igera kuri 5 ya zahabu, ibikombe 5 bya UEFA Champions League, kuba ari we watsinze ibitego byinshi muri UEFA Champions League, kuba ari we ukurikirwa n'abantu benshi kuri Instagram, ndetse n'utundi duhigo twinshi agiye yisangije. Gusa hari ibintu 5 ushobora kuba utaruzi ku buzima bwe, ari nabyo tugiye kugarukaho uyu munsi, kuva ku nkomoko ye kugeza ku byo utamenye mu buto bwe. Muri kumwe na Mr Emmy, muhawe ikaze. Ikintu cya mbere mu byo utaruzi kuri Cristiano Ronaldo. Ese wari uzi ko Cristiano Ronaldo afite inkomoko muri Afurika? Buriya nyirakuruza wa Cristiano Ronaldo uruhande rwa papa we witwa Isabel de Piedad ni umunyafurikakazi ukomoka muri birwa bya São Vincent muri Cape Verde. Ku myaka 16 Isabel nibwo yavuye muri Cape Verde yerekeza ku kirwa cya Madeira, ari naho Cristiano yavukiye. Muri iyo myaka abanya-Cape Verde benshi bakundaga kuva mu gihugu cyabo bakerekeza mu gihugu cya Portugal, dore ko ari nacyo cyabakolonije. Abenshi rero mu batuye mu kirwa cya Madeira cyo muri Portugal ku myaka yashize bafite inkomoko muri Cape Verde. Ikintu cya kabiri mu byo utaruzi kuri Cristiano Ronaldo, ubwo nyina yari amutwite yashatse gukuramo inda ye. Kubera ikibazo cy'ubukene cyiyongeraga no kuba umugabo we yari umusinzi ruharwa, ndetse no kuba yarabonaga abana afite ari benshi cyane, nabo ubwabo kubarera byari bigoranye. Byatumye nyina wa Cristiano Ronaldo atekereza gukuramo inda ye. Uyu yaraje ari umwana wa 4 muri uyu muryango utari wifashije habe na gato. Cristiano yatabawe nuko umuganga wa nyina yanze gukuramo inda ye, nyina ahera ko ahebera urwaje. Papa wa Cristiano yari umusinzi ruharwa ku buryo kumubona atasinze byabaga ari nk'imboneka rimwe. Tariki 6 Nzeri mwaka wa 2005 nibwo uyu mugabo wari ufite imyaka 52 yapfuye azize kunanirwa k'umwijima bitewe n'inzoga nyinshi, akaba ari nayo mpamvu Cristiano Ronaldo yarahiye kudakoza inzoga mu kanwa ke. Ikintu cya gatatu mu byo utaruzi kuri Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo yiswe Ronaldo kuko papa we yakundaga cyane Ronald Reagan wayoboye Amerika. Perezida wa 40 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ronald Wilson Reagan, niwe wabaye imbarutso y'izina Ronaldo. Ronald Reagan yayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu mwaka wa 1981 kugeza ku mwaka wa 1989. Papa wa Cristiano Ronaldo yafashe izina Ronald ashyiraho o bijyanye n'ururimi rwabo rwo muri Portugal, ubwo ahita bihinduka Ronaldo. Ikintu cya kane utaruzi kuri Cristiano Ronaldo. Nyuma yo gukubita umwarimu w'intebe, Cristiano Ronaldo yirukanwe mu ishuri, akaba yaravuze ko uyu mwarimu yari yamusuzuguye. Nubwo atavuze amagambo yamubwiye, gusa bivugwa ko uyu mwarimu yari yamututse ku muryango we. Ronaldo ishuri yahise arivamo yerekeza mu gukina umupira. Dore ikintu cya gatanu cyari nacyo cyanyuma utaruzi kuri Cristiano Ronaldo. Habuze gato ngo Cristiano Ronaldo areke umupira w'amaguru afite imyaka 15 yonyine. Iki gihe ni kimwe mu bihe bikomeye uyu mugabo yanyuzemo, ubwo yarwaraga indwara y'umutima bigasaba ko abagwa, gusa yarabazwe bigenda neza. Nyuma y'igihe agaruka mu mupira. Kugeza ubu Cristiano Ronaldo ni umwe mu bakinnyi beza cyane babayeho mu mateka y'umupira w'amaguru, dore ko yivugira ko nta mukinnyi wa ruhago wigeze ubaho umurenze. Gusa ibi ngibi tubigiyemo byaba impaka za ngo turwane. Nshuti yanjye, iki kiganiro niba hari ikintu kikunguye ntugende udasese comment yawe, ni ingenzi, kandi ntiwibagirwe na like na subscribe kugira ngo YouTube nayo idufashe idutumbagize tugeze ku bantu benshi cyane bagiye batandukanye. Urakoze cyane.